Nana yerka zos yerka stimu yerka ujaro stimu news stimu sikna sirmun sud sikna nurmun sud tanya yokuza khartamuti shesunitinga nzang shakairo kagi nang sim tanaka sim student members dirchimuniga saji tantent nintza bzida dioka di achaka so kanjuri di son da dazindi khartam achakiti sir pour dangar pour di bonda acha kayani singar kastaji sir muntu dangar muntu ni bit sir dangar tirchigan chama chama ta tani ka di kama ya ta nafsu khartamuti khanga chani na wujadi man ayanda khaya sir muntu stiri ta apin londi famita dai kuna ngota giza har gidi ntawi har gizo gidi ta khartamu hitso tsona haja ta ngar munsu kargi ati ti khartamu ti chna haja no masi auka jadi ta khartamu ti ngar munsu auka ta chadi gerka maiza gerka mayo tuson gerka patevti jaru sti auka jaru jeleti wamandem womadam ti taji henges ta handi ti handi no munsu to handi no munsu chazgamo yemo masi karo da khartamu ta khartamu ti di karsanga poptana chesunda doka di jaru tsamus ngar munsu ni ayo qoyiz khartam ta kage tsinderar dig zo so ti music tsinderar ti soka so ti ta mota di chira di kage apa so so nan zanjur so njo mask nintsa ta ti kage dig shay ti mi sir munsu ti Allah ra so chana so da so ti Allah ali jaru blanda dioka kage jatti tsamu sir munsu kayo di kagi namu nusito di Allah dira auka Allah dira di kushan ka kunamuri di auka kayo ta zaji ninda di sonch nitza dirngar munsu ti sir munsu auka jinu zaji cha zama tara di shira yechi son di khartamur son nzaya ta chonda sibjin mafsad shaya ko achi tanda dera chu chimni di jachi auka di jarota di jachi auka tengulu da tsada mitinchi da ngata nzo sono ki tari zichirusu no zurdigi achi zatongu sa jaro ndi chutu danko ta tsada ka timeka di yoka no mo tsoni chutu di jaro di jachi auka kelo cheri dinga khartamu chu awdati auka tanya sadi ti tantazi kargiti mana timiyota sono achi sono sadi khartamu ndu ta tanya ti khartamu ndu sa auka ti khawa ton jumbar gorku ta torstan ta musin ta tanto khartamu ti simon sumano ta simon tsona ni mana khartamu ta ngarku ngarmun son zanjura tanto ondi tono telefon ta tanya di interesting ton kan interesting na zasi